Yengbiri Punam Pusarachanda Charman Impact News ki Manuhuna Taram Nuksari. Luna Kanakata Wafomna Nasi say Yan and Boyna Yam Tang Tokpa Tokdok and Yamanunda Moy Dori name to the Sursanpur District Headquarter the Yan Hanba Cabinet ki Mipam Pang Tokiba Cabinet Singduda Cabinet ki Mipam Duda Kari Kanaki Wapam Sing to Sokoi Matang Purona Hona Jagaduga Yan Hanbase Amukta Tokidriba Yam Tang Tokpa Tokdo Omada Cabinet ki mifam se Sursanpur the pang to kibasagi significance si karino haibadu ihan han khangna bhona jage lonana lengjin video guest singdi ai gi yet itang thangno phambi basi len gangteni social activist amasung political activist ni oja len gangti boi taram noksari aduga aya oja len gangti oi de lengjin video basi lehau thapam sarachandrani veteran journalist aduga political analyst ni tamu sarachandra busoi taram noksari aduga ai yet thangna phammi ni chari basi Dr. Nimai Chan Luang ni spokesperson BJP Manipur Pradesh ne Tamonia Bitnojum Taram Noksari. Ihanan Base Oda Lengang de la Saptai Madudi Maruina Yam Tang Topa Togoni Aduga Mamang da Pak Masi Pangto Kidraba Aduga and the Keno Sarkar na Hek Sarkar Pirate Park and BJP Namapung and Lutumba Sarkar China Yan Hanbo Ukrugi visit Amada Chief Minister Masana Yaragati Ekoi Cabinet Mipam Siboda to District Headquarters in the Pangtokani, Palkata the Pangtok Pase, Mase Ekoi Mahom Hong the Pangtokani, Highway Wapam Tamki, Pongdo Kiba, Tamki Wapam do, Nasidi action da on Tokre, Masiki skin vacancy say as a political activist, as a social activist, Kamai Well, Nasigi, it is a history making actually. Ahanba Cabinet Ching the Pangtokpa Haibase under the incumbent government, under the Chief Minister's Honorable Chief Minister Birengi Lusingmi Makhada Ukrul the Haidopagumna Ching the Su Cabinet Sesum Pomaga Ching Tamgi Highway relation Amasisu Sagat Pagi Adugi Port Masadum Lay Bahaitare. Adahandak Anoba Sarkar Sinna, a sig initiative Lorak Pahibase, it's a welcome step. And further, Ekhoy Nangasi Sursanpur District Headquarters, the Cabinet Pump Ase, whatever Cabinet decision have taken, that is secondary, but according to your questions, significant Haibududi. This government is people's friendly government. Ahanba point that hamjage. Ani subada go to the hill, and hill also has to grow. Development leged obne haibage vision view amaso adumak lay haidun ay sum thamjage. Then thirdly, trying to bridge the gap, which was long matam sang nalisang chitna. Nasai administration point of view or politically or policy making the so adumak yamna distance like hibudong aside when uba pangbadi with this new government they have tried to inculcate the nasai feelings of the tribal people, at the same time the sentiments of the tribal people. So by and large, in the larger context, I believe Nasigi Cabinet Mipam Pangto Iba Sursanpur District Headquarters Pangto is a significant move. At the same time, being as a person or people from the hill, we really yam nungaiba pongdok chaning maramdi ekhoina cabinet haibase ayamba CM gi premises da tam toina pangthokpugum ekhoi sum uraga lakpane na ngasi di inau nauna district amagi headquarters ngasi Sursanpur tobum na dakadu ba days da so from atei tei da sudum valley gi da so thobal da bo oiro kakching da bo oiro adumaina chat pira tawraga di I think hena prajagi connection dus ama khangani adumagi darkar oibudusu mafam du interact tawrakpa kanda government will know where the people's thoughts and views and masai darkar oiba podmungse aduda moi neinaba phangani haibase ai mathamni. So therefore it's a challenging task ahead. So I wish
this government will further move ahead in the next cabinet meeting so mafam ati chat piraga hen mafam du gi problem du so hen address to bu yani ai damak di afaba khongthang ne ai thamjani Taung Sandra Morona, being a veteran journalist, aduga political analyst Moina, Nasiki, Mipum Siki Makata, Wang Sing Hangadringa, Pang Toy Mipum Siki, Masiki significance, Hagadra, Duga Masiki, Maru, Madam Sing, reaction coming to opening coming to meaning. Can only cabinet sitting as generally state ki headquarter da koi tawna lakpani adu Sri Biren gi magi leadership makada man haido khibagi matungina go to hills haibase masigi thim jidida man handak cabinet ki meeting si Churachandpur tampak kumbani seng harda office ka thoka sina dum yariba hando anin jaba jagani khwaidagi koi Manipur gi te town singi manung the next to Imphal ne na babu longno ribani any facilities de lambi thong kuding makse even Imphal to Churachandpur si kaitang semin sajiladi double decker bus babu sen ba yabagi thak leibani singna happy wani anyway Chingi district amada sumain tokduna ekoi cabinet ki pham bai base asai mang so tak pi re kan gangdena government ki su moi yam chauthok chani ai ba haibadi ahan ba khongthang amani in the history of Manipur masi ai su appreciate tawjai welcome tawjai masi de koi le yengadori di cabinet meeting da lepi mai agenda du da pukhalai ba ate mayam du di secondary wena thamba yai maram di ai koi yan han ba mieng da moina chatpa matam da nganna chaleraga meeting si phamdring da ai khunja singa unadana khotna adagi ai gi moya pamba ai apamba memorandum na chung bidna ai gi wakal gi exchange of views thought mayam chiga khana base masi kwai dagi phaba aduga isa chateraga Manipur gi lediba ai koina mi wena aikoina riti VIP culture to aidna kallagasu leipa ki wena di moi mantri yamani aidna leidibnina moi mayam chinaga pulapna officer mayam ga chatna kotna adagi loina nai koi parliamentary secretary singa so chatna tawrarga miyam ga hak thengna una bai base masi afaba Biren government sigi achievement amani na ngai tawriba mayam du gi achievement achobai manungda masi amane na logjai masi mai personally appreciation thamjai aina hijacking madi message da cabinet ki ladiba warep say da point tara khak yawi to amadu di horen sarna horen kona one by one naina bi rakan kali ada madu ki maru oiba oidaba mayam do madu di horen kalai baw bana hena oiba sidai hena tawba ya bana kali ki tawdriba ngasi cabinet meeting du da puthokpa ya ba ko na thajaramba mayam ma puthorakta ba se most likely Manipur ki University of Culture si Kautuk sane na lepam basi hojik Kautuk di sports university ki kanjin grade Kautuk na taba makaram bata toksige karam bajaga da togada ke gai basi putora ka na khanjara me hajari ba adagi sports university asina masi jata hun bagi matam lepa kotpa prime minister un lakpa gai ba sigumba achauba khara togada na khalam bado madu konadi torpa yai ngasi maki wena di hojik paudi thengnajadi athengpada ati kangde ko aduna aina maga hijacking badi go to hills hydro government ki oiba sigi amalak matamda Manipur gi leiriba miyang miut oriba kendra miut oriba MLA sing mantri yobiri basingna magi kendra da go to their own constituency masi chapi ba chomeng khaleba sigi film jil agadi sahi maga MLA oiba da mantri oiba da kendra sungyo yogdo mi yobra na bong mayam na singnei pot punamak singi pot punamak tampak kanana lori no khangde yon thoga ching yogdaba jinga mayam na langna do jinga udaba sieng ai koi food security ki sieng maman kaya bang no khangda bai thakta leiba kien da yarom ga jai miyam khale aduna hairiba kien da ki ai koi representative singina hojikti go to hills ki sigi thimji makada mokoi masa se kien da ki praja ga hak theng na mokoi su moi mogi on home da sangjin na thabak toragadi Matangi sitting amada any tawsu yai tawdabsai masimak regularly kien ai ko gi district puno da tawlem ka sulai tiai jariba masidi sangyeng amoina tawsu ramai yai adu darka lai ka so any kano sing dum tawbu yai ai jariba maramaduna abanomda apaba khongthang ni tungda so apaba orakadi atei chingi jaga singda or tamgi district singda torpada ai ko encourage tawum thoi prajana sojok tawum thoi en kanji
Okay. Oza ni mai chalong hujik se maroina cabinet ki meeting tu da kari kari agenda khanaba ajma mang su cabinet mayam pham gre ngasi makta su phammi agenda gi wafam duna tukan wafam ni madudi imphal da pham su dum log do lere atopa any horam da pham su dum madu gi khanaba du dum khana do lere aduga yamna maru ori di ngasai gi yan hanba BJP sarkar gi nowriba BJP sarkar se gi go to the hill aduga mase atopa district sing su chalaga cabinet meeting pham ga da se meeting du gi thauram duna amani aduga mas chatpa sina maram ora kanda ngasai gi administration gi kari gi leramba gap sing adagi political views sing social status and plus emotional integration purakpa yagani haibase kana thajabagi wafam dum ni aina madugi objective to khara makai di phangel lo yabara ngasi yan hanba singi Churachandpur district headquarter pangthokiba cabinet meeting number more kan ai makha yam tana haidingi da hoi ai koi chief minister honorable chief minister Biren I have to congratulate him maram di kai noibu akoi Manipur se sing amadi tam si matam sang dagi khara gap amadi lai si mayam yanai ko se hujik lai si cabinet meeting ama Churachandpur district tawi hill district tawbadi magi agenda du di cabinet asi yam toina num phamani hafta am dani rak phamba yam phamba darkar dum tum lakwe agenda di yam importance nati maru di cabinet meeting tawi ngasi singi headquarter amada district headquarter amada cabinet meeting pangthokre hajine si yam maru ne kai noibu matam sangna Manipur se koina yengbada haidi singi isinau sing praja sing leader sing na yam toina mui wakhal lo da leiba hai tai Manipur sarkar se singji nithi jana development to bide singji phajana yeng bide si amal leyaba adagi somda haidi matam khara ubira mani mayamna singmi ga tami ga se ai yekna bai type ta yam nungsinadabagi ama leiba hari matam khargi mamangda handaki government si laktigi mamangda hanagi sarkar duna hari sing the program chapada se ukhul marage hari specific on hajar ge ba ukhul chali o sangha gani kokani chali sangha ba yaroi hari adugi sangha ba lakpada dharna to bugumba parjana yaninda bugumba leiba hari even hari nongmai kapna dana khorna na ambush to bagi chu laigrim ne ba samna da Manipur chief minister lakpero habane ba sigi emotional relationship se matam khara mangura bane ado hadaki government si laktai di sigi hana mangura ba emotional relationship to madu establish to re madu hobudam nahan mayam no bigre ukrul da koi gi Siroi festival Siroi Lily festival tawgre adagi Senapati district akoi gi Barak festival tawgre adagi huji ngasi bang Churachandpur da ai cabinet meeting am pangthoe sumana tawrok pusina koi gi hani gi leramba gap ado adu abridge tawre herga khara nungsinana ba emotional attachment am portna Manipur se amma khaktani koi haibudugi khongthang dura madugi Mikey room da changin bahor puni loi mukanda okay long time khoi gi ke haitare gap tu madi long standing gap tu madi bridging to ba hori habni sam da kan naksan narak pai phibum dani ta len gangte maroina Churachandpur pangthokre hana su chief minister pham hek pai ngai ti chief minister orim kiti honorable taung binen ukhul chakre Senapati chakre Churachandpur handak kisiga anirak su visit ni mathang da karigumba in case pangthorok patarga di hill district sing atop singda jaga atop any im the pangthorok pada aina hangjaning se yam hena challenging oigadra natragana yam smooth sel adum pangthok ngamgidra Churachandpur da ngasi uliba people mayam singi magi welcome gi kari gi phibam do atop district da su une ne khanbibra ain khanbada udog di male ojalen gangte kari wafam thabiningi asida certain hangai budo it's a hypothetical question but however mathang da ching da oiro or any tampak sida cabinet pangthokani maduda healthy atmosphere oibayai oidabayai haibagi issue asida I think those district
who try to derail or try to mess up the build up atmosphere aphabarom the build up atmosphere to base pamak taduna yamna try to destabilize or rather try to bring unhealthy atmosphere gumbagi wakhanlon leiragadi, I think that will be a very unfortunate for that particular district. But having said, I don't think huzikti people's friendly government amagi mong da huzik se mi mayam perceive tawri banina, with the hope that this government also will work more consistently, persistently, aduga perseverancely moi hiena emphasize tawragadi why not karigidamakta moina welcome tawroi rahaibnida. My question is, but okay, due to some political angle, political issues or certain leiriba huzik khoina phongphong sariba issue khara sidamakta adugi nathainana yamna welcome toning the bagi mong da leibusu lakpasu yai adu eragasu aduna government adu eredi khoi chattabu yade todabu yade haibagi potu da hen emphasize tawragadi madugi mindset amado soidana overcome tawgani adu overcome tawrapa kanda people will know, okay, this government is a challenging government for the people, not only for the valley centric kinataba nasaigi leiriba very far remote flung areas se develop togi haibane ba tasengna de madugi chances to madugi road map to khoina pb dragadi samna haibada egi yumda visitors ama lakpa natraga any foreigners who comes my home, unless and until I have a very sweet hospitality leitragadi mathang da sublak la aroi ba egi yumda bu oiro natraga whosoever house it may be. So therefore the people's mindset amadi khoi hong batai, at the same time khoi attitude problems se asimase we need to crack out, then only nasaigi leiriba atmosphere apaba atmosphere lakani. So I don't oversee that in the near future ching atei da chatpakanda hindrance problem natraga obstruction natraga boycott togan habase a yamnadi a iude adubo okay due to say certain political hiccups and political issues kharana khara section of society kharana ai khoi chingnadi lakpiranu noi cabinet to noi tampak da phom zone tra district the phom zo hai busu hairak kadobage kangbu kharasu dum legini lei hairagusu madun overall to hanbadi government sinadi to hanning de haibagi pon in thamjaning is. Thank you. Tawon Chastra huzik che ngasi phom ki ba ngasi afternoon da phom ki ba cabinet point pukhali ba agenda si tamo tara ni tamo tara sing sigi manung rai amtang pathok chara ke ayeng basing so khangnana ba. Creation of one post of public relation officer in the Governor Secretariat, Raj Bhavan, Imphal. Redesignation of the post of media consultant is OSD. Framing of Manipur Civil Services Combined Competitive Examination Rule 2017. Filling up 7 posts of staff for the Manipur Human Rights Commission on regular basis by relaxation of ban on direct recruitment. Revision of salary and allowances of 2 members of the Manipur Human Rights Commission, amended of rules thereof. Alternation of limit of the civil district and session division and the territorial jurisdiction of the district and session courts and other subordinate courts, including all special courts, civil and criminal courts in the state of Manipur. That is the contractual appointment of staff for 3 family courts. 8. Leasing out of government land to Manipur Tourism Forum for construction of Imphal War Museum and a memorial complex at Maibam Lokpasing with financial support from Nippon Foundation is an agency identified by Japanese Embassy. Aduga 9 pointer opening of DTO office, District Transport Office at More. Number 10 the review of implementation of border area development program in Manipur. Tamo tara singse sum hek batang parakpada Manipur da matam yam kuin dagi sum hairaga lakpa Human Rights Commission se hingal alu haibagi demand sing yauri. Tamo ngasai thambi ki bida
अतोपा याम मरुओइबसिंग यावरकनदि खनबा होय मथंगिदा यावरकपा सेम सारमबदि याय दुबु ngasi gi simaktari tholoktri haibagi wafam singleri tamo tara seida aina hojik panjakhiba human rights commission gelan batugi wafam natabada atopa tamona maru oina khanbiba area do paikhal aisi phayai na khanbiba atopa point sing tamo ta thambiba yaga tam sidi akogi yamna tangai phadana hek akogi khudak ki tawba yaba ama haiba tabani ado hojik mayamna yamna asa tongnari bsidi human rights commission se hanan leiram meraga hojik si member hapta dana leibase sine ba asagi quite most important je koina masi khatok pa yaro adu government ki mag intention je masi ngasi gi sidai da umatam da commission ji thuna lingba yabagi possibility amadi lakadu male hai maramdi masi gi salary nor my allowance kari kari my pige dauba tolop nulok mayam ga si tawra iba khol iba sina dawdi hanagi aliba potu da tawragadi outdated oiba yaba pot khara scale da kari da madam da leram ba yai adi magi benefit kari kari da adu boidi hojik sidala iba ngasi gi cabinet nipam sidai da putu iba pot se human rights ka mani leila ba agenda sida yawri bisina di the intention of the government asi some akoi oithok pa yaba tuna commission ji semak kadra habagi ai lanai observation amadi leijai masi mai thamjage atai atai di kesu alu banate akoi governor की कोई secretariat public relations officer अमगी post सेम्बा any office अमदा नत्र मरु अमदा प्रजा का समनबा या officer अमगी post creation तो वदा कनाना सु no hire ओय अदगी सोम लेदिबा redesignation of post of media consultant असी OSD ओने थमजे दे हान खनग्रबनी media consultant से अदु OSD ओने मा पुथोगदी मागी मथौ दु खैतंग हेन सु हप्चिन बा यांगचिन बा हेन सु मांगोन द कनो दु पावर द नतन मागी फंक्शन जे खरे हेन पिसिन दौरी ने बा पोलुम खरे हेन पिसिन गे हाइबनी कछु काइदे अदगी अते अते सिविल सर्विस की कंबाइन कनो से मसी मसी याम फायें गली फ्रेमिंग ऑफ मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइन competitive examination स्वाइजनी द खरा कोई yam technical poli masigi afaba de lei masigi frame am togdori se togdori badu kam hain to godege udri hojik manipur public service commission ji akoi gi gotona kaya ma thogdok kaya ma mang de thokre akoi gi thaba hapada miyam na pen da ba adagi kui na khanda na koi legi ba do handak di khedang thajaba ya ba mana army gi lieutenant general oramba Sri akoi gi konsam himaloina public service commission की chairman ओरकपसे मजमा active service तकी लाकपनी ना मागी तुंगदा करी तोर कदगे गाय बचे कोइसु आशा याम जोंग थम्मी अदुना सिगुम बगासी तोंग मतमदा अखोई की प्रजादा याम कानगा दो पोट खर लई अदुना अखोई one by one हाय तक सिदी मचा मचा गातनी अदुगा सिदा लैनी बसिदा याम importance पिजदी है बाइदिंग सिदे कनो सिदा साइगी प्रजा का हक थेंगना प्रजा मयाम ना हराउनको हेक्ता सोरोक्ता आंगांग सिंग कइना मोय म्याम सि लाक मतम वेलकम तौबा मी से रस ओरकना लंबी भावदा कोगी आइना सुम ताजबदा रिपोर्ट अमदा एम्बुलेंस अमा अना पुरकपसे मसे चटब यादना मतम कर ब्लॉक तोंग लई गायबा मी से याम चिन्न तौदंदी प्रजा की मागी गवर्नमेंट जी दे लेदी बमति सिंगबु नुंसी बगल लोना थाजब अमा यावना वेलकम तौरिसे मसी सु चुराचानपुरदी अहान बे इतिहास अमन ने ने दम लोगजैयबा अतई डिस्ट्रिक्ट सुमसे तबोइसनु अदना होजिक डिस्ट्रिक्ट कनो छुरे तारा तरुक छुरे डिस्ट्रिक्ट पुनमक हानगी डिस्ट्रिक्ट लेरम सिंगुदी खरो फारे अनौब सेमिब क्रेशन जिंगसे मसी सेक्रेटरी नका माइन तोदोरिबा कम थमगदोरिबा अदगी होजिक फरजोल मक द डीसीसी लेभंग फंगदबि बाप द लेयबो अदगी होजिक कनोगी कामजोंगी गासी कमाइ तोरम दोइनो गासी खरा अनौब डिस्ट्रिक्ट सिंगसे डेवलप तौननबा हंदकी बजट असेंबली की बजट सिदैदा district sembagi khotpagi adagi development ki sida paisa ga se khara chauna thada bidna tawragadi hariba district sing jira mathang mathang chalakpoda mai pa kane na khale okay ojani mai chan dai laksab se ai break ki mutung noi laksab tai commercial break amagi mutung dai impact news ki manu hona yengbi ba punam ki phomda thuna pudun laksage impact news mi yeng ta duna lebiu break ki matung yengbi ba punam pu amukan taram noksari ojani mai chanlong ngasai ki tawgi human rights commission ki kari hingal alhakpa anova posting create tawduna khotna lawduna direct recruitment tawrakaduri and even salary sing hengat ki yauri
adagi civil services combined competitive examination gi kari gi magi frame tobu yauri adagi governor gi kari gi si public ke hena naksan na ba PRO ma thamukpa yamna phajaba yamna su dum pung thoganinga oiba koi khongkhang singni haibe wafum dum lele duga tamo sasana ngasai thambi gi sebaroina mase even election mamang su praja sing yamna ngainaba khawrangba kanoni issue sing ni madudi sports university haibe gi podama duga even culture university gi sabagi pham sing kai sing matam gi matungina atopa jaga sing da tawraga parikha khoi ki kai tare class sing kai ding chathabadi ore duga magi permanent structure ma sab khorpe wafam dum chu hujik maki ondi pandre sport university sabe wafam simamu khara chai na khara ram gi settle to gur so hektamak ure wing tamdana sarani haibe film du udri tamo sasan thambi gi se madwai du su yaw gi yohning mani matung yaw plan di leiti lerang mani aduga sida yauri sing system afaba thabak sing di khara yauri maroina ani du matang do tamo ozani mention kamain thambini ai sumaina aham da jege ngasi akoina sida khannari ba discuss tori je ai di topic agenda item jing je hai sina khara secondary ni lojei ba okay hana su thambi re agenda item jing de amana secondary ni maru badi Chingi district headquarter amada cabinet meeting pangthu ese sineba emphasis di ayo jigda sum khalam mimne Churachandpur da pangthu ise hoi Churachandpur da pangthok pa yai adu aigi personal view ni ko aidi Tamenglong gum hana pangthu di amuken khara nungai ram gudam ni Tamenglong si suk yai yadra bani ai hadata koi party gi ta meeting am to program to Tamenglong sore Khongsangdagina Tamenglong yobu lambi je chatpa sukya yadre amuk chalro kan mu hairi je praja mayam narje si hoji di khara phara bani yara bani handa geno bogo me lagte khara di samjala bani hara di sukya yaram je hai sumaina ai di emphasis di ai di agenda item gi du su lakchage lakpadi du maru ibdi Chingi district headquarter of the cabinet meeting pangthu eje I hope mathang pangthok bigiri ngasai ai gan tak bi federal gi wala ai kamjong gi wala ai ai no si panjari ba Tamenglong district gi wala ai base sigum ba si khara ai di cabinet meeting ma pangthok rega agenda item dri sri impala pangthok ju ai ki su kai de ba cabinet meeting is di yamna thu ba item am laga di emergency de kauraga khudak dum lowe ba ko resolution je aduna sigi si na tabida akoina tawri Mana Chingi district headquarter da adi cabinet meeting pangtho ise meeting tu pangtho ko ni haidu da meeting tu ki preparation to bada maru ki sem sana bo khona ba to kan da district headquarter district to at least to some extent han developing khara dinum pai ka tawradam ne ba adi ki chatlaga minister bayamna government na mafam dugi leri bagi Chaukat Thorangi Karikri Pibam Madugi Yumlei Kere economic situation Urakanadi Amukan Madu Kutongcham as a Pangaru in Lena Almai comes against Hanbada agenda items in Gidi I know Ujab the day Nasiki items in the day I am a regular item administrative problem solved Tonaba Hai Tarene I think a Sagi PRO Ama Governor Gi Secretary Kitamba Adigi akoigi media gi si OSD una redignet tauba adagi marui na ngasi ida uri di marui ba item di framing of Manipur civil services combined competitive examination rules 2017 je siam maruni maram di akoigi Manipur da di praja sina itha thaja da bhai tarine MPA sigumba siamna sengaba institution ama mayam gi Hadi Lebaki Sasonda Tawudra Chukli Pagado Mimiam Kanbakanda Manipur Prajana as you among Boin Ubase Madugi Pajaba Magi rules frame Tawdi were winning Kaleva rules sama Pajana frame Toroba Maduga Parikata Obodo examination Lobodo Maduyamna transparently Prajai Manga Lobungam no Horabama Sulama Siambaje Yam Darkar Si Maruni Adia topani mana marum na akoi Manipur Human Rights Commission gi member ani gi torop pa adagi amana moi gi staff create toba 7 post create toba simaru ni maram di sigum bei khara wat padagi akoi Human Rights Commission je
function tawhandaba haitarene member appoint tawdaba human right commission function tawhandabaneba hana function tawdana leramba adugumba gi body ama yamna achouba body ama manipuri oinadi akoigi kari haitare akoigi civil organization mayam jingi CSO mayam gi kano tawpham haitare madugi mogi attention tawbu madugi manipur da thoiba thodok mayam human right sigi kano tawba chokpa khotpagi mayam sigi maru solve tawnabagi achouba ani haina lawi maruina si agenda topic ani sini maruibda amana ngasai court mayam gi jurisdiction semdo kodok podudi anoba district mayam create tawgiba khotgiba mayam dugi maruina lakpaneba si aduna maru ni adu ngasai gi akoi saran haibiriba aigana haibigiba kari haitare University of Culture gi location adum tawrakani University of Culture gi hana law semgrabani si function to bawrabani adum tawrakani simasu amana sports university gi di akoi gi state gi di tawhum thokba thabak loigre hana yam chena rambasi kanu gi ni akoi gi site selection gi sabat maruina sports university sabda thengda gripje ai sida sara ningjangani noma koi congress ki MLA em ga su sida kanna akoi ga discussion da kanna tawragi kanu da lamge se nabi matang da maram maduna maruina yam ba delay tawgi bane ba hoide lamge se na bu leitre decide tawgre loigre only prime minister gi asang ba yengaga laga madu jatra hon ga da ngaire aduga madugi akoi gi sports university amaga lingbagi law amaga parliament semgadabdo adusu bill ama puthoga ek ama wongadabne ba adusu tawrani handa parliament session hore aduna sining khalle aduna atai tei maroi patai yam leri ai item ngasai ai ga dei habir kada ILP gi issue ko si yam che na bne ba doctor da hudok na phare na hai manipur da ILP gi se ILP की इशू सी हाना की सरकार सिना यामना करी हाइतरे यामना मीबु कनो तो साइड यामना मदुगी हैंडल तौबदा मेच्योरली हैंडल तौगिद नोदुगी अखोई द मणिपुर द अवाबम नंगेबा ILP की आइन पास तौदो फरबदा हाना प्रजा मयामना मदु सेम्बिउ ILP पास तौबी हाइ कंदरा अदुदी करीमता हन्न तुने येंगदबा करीमता तादना कुइना तुमिन तुम लेथोरगा अखोगी रोबिन हुड सिरकांदा तौदब यादब मोंगदा अखोगी ऑर्गेनाइजेशन मयामदना हाइरप खुदिमक एवरीथिंग दितोदा लोइनमक आइनदु यॉक्शन बनेबा मदुना मुका फजना मयाम तानरम द खोलम द वारपगी तोकना चिंगी प्रजा मयामगी पेंदब हाइगदरा के नो लापदगी चुरातानपुर दा अखोगी असी अना थोकतर मी मापन सिरा कुइना लोशन में नाइदना मदुदना अखोगी साइगी करै तारे चिंग तमगसिगी खाइपोक ताबगी से हाना लेरमदगी हंदगी ILP इशूगी हैंडल तौबा उनका होगी बे गवर्नमेंटना हैंडल तौबो सोइगिदगी कि चिंग अमदि तमसिगी खाइपोक तागेबनेबा अदो हंदग गवर्नमेंट लागा याम वान होनदना समनाय सि अराइबो पोरते यामना है सिंगनो होना ग्रे लौतारे हुजिगी गवर्नमेंट जे बिरियन जी आई यामना है लौतारे कमाई तौर मसे अदुन हाइना सिंग होनरगा मसी लोशन गिदना हुजिती हानागी चिंगा तमगगी नुसिनरमदबदो अमत्त ओइबगीदा लाक्तना चिंगी प्रजा सिंगनसु अखोई सरकारना चिंगसिबो हन्न येंगबिदे अखोई मुन्न खनबिदे अखोई डेवलपमेंट तौबिदे हबदो अदु पुनो तु कोनरबे तमता हुजिती इवन कैबिनेट मीटिंग बावदा चिंगी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर लागा पांगथोक बाहुरे अदुन से सि लोइसलकपसिने हबा अदुन ngसाइगी एजेंडा आइटम ngसा हाइबदो इगारगो आइदि ILP की याम मरुनेबा आइदि इगाना मदु ला हाइरा कदरन खनमने हाइरा कदरन खनमनी अदुन सिमरो पेंडिंग लेरी लेन तागदम नि टर्न से कतंग आई मरगिदा अदु पुनु तु लेरी अदु हाइरि से अखोई मणिपुर प्रजा के अपा मदुगी आइना मदुगी मयाम की सेंस तो आइना हाइपेट सिदा खरा मदुगी मयाम दा मेसेज पिजबई वानी आई से मेसेज पिजे वानी सिरा सिंगबसी वालिएबा थबक सिदि अराइबदि नते यामना अरुबनि थबक से तराई तौबिया बनते आइदि सेक्शन खुदिंगमक कम्युनिटी खुदिंगमक लोइनमक स्टेक होल्डर खुदिंगमक सिगी लोइना तारना काना तौगदब थबक नेबा अदुबसु लेरिएबा एजेंडा गिदि
ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥ 3 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 100 daysꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯆꯤꯜ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯔꯧ ꯑꯔꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯚꯥꯏ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯔꯝꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ILPꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ सिगुम्बा कैबिनेट मीटिंग गुम्बा कलीगुम्बा मधा हेक्टा हैप हजार्डली डिसीजन ची आई लोहन जनिंग दे स्टेट गवर्नमेंट की इशू सिदा मरम दी हौगे बगी एक्सपीरियंस करे कोई फंगरे हौगे बगी एक्सपीरियंस तो फंगबदु द करी द चोके दा असेंबली की मेंबर्स सिंग अदुना पुखटपा बिलमा एक ओनना बाना गवर्नर भाव थाबदगी दी राष्ट्रपति यौरकांदा राष्ट्रपति भावगी थाकता लरकांदा लमजिन थमगा बिल अहुंगी मनुंगदा अमना विद होल्ड तौगिबा अनि अमना मफम खंगना दुम तुमिना लेगिबा मसी मणिपुर प्रजा पुनमकी इज्जत सोए हाजरिबा अदुर बोइदी तौद्रिङैदा याम गुमना खना होबा म चंगी अदुनदी हेक्ता सिदा डिसिजन मेकिंग गाई पीआरओ मा हापस माइन तौना तौबा सि चुमदेना इन मसी हौदोंजदबनी ऑन अदर साइड आइगी लनाय ऑब्जर्वेशन अमदा आइना हाइजनिंगबदी हौजिकती सिंगिसु तमगिसु अदगी अमना हिल एरियाज कमिटी खंगदे मन लोइनमक्से मांगजौना लोइनमक्से हाना खना हौरेरगा मदगी तौरगा क्रीमी लायरगी भाबता खुतपा याबा पोट खरा खना रका मसदीदा पब्लिक की ओपिनियन लौब खोप तौरगा गवर्नमेंट की हाइसिंगना पुथोकपा अदुई मथक्ता नंबर 1 लो लाइसी गवर्नर ना विद होल्ड तौग्रिबा बिल से मसी कमाइन तौदोरिगे हबसे को खलबम चंगेबा मरमदी मसे कोई विड्रॉ तौथोकपा अदुगा ममिंग अमु होंदु एरगा अमु पुथोक अगा सेमदोगा तौबा बिलदुगी बॉडी द सोइदिबा मयाम सु यावदब नते यावेबा मसी मयाम चुमी चुमीना मियाम सु लोइन होय होय हायरे गवर्नमेंट सु तौरगा पुथोकरे हौजिकती बिलदुगी बॉडी मनुंग सु खरा सेमदोक सेमजिन तौगदोबा लैरी अदगी MLR LR की मतंग दुसु हौजिक पुथोइबा पोतुददी यारोइदोबा याम लैयबा सेल्फ कंट्राडिक्ट ओइबा पोट यावे अदगी सोवेन एस्टैब्लिशमेंट दुगी दे अराइबनिको अदना बिल अमगा अमगा सेल्फ कंट्राडिक्ट ओइबा पोचे सिजु अदुम मथक योरदी यार ओइबा स्वाइदा पंगा याबई वाने अदुना सोमदा प्रजागी वॉइस लेरे प्रजागी प्रेशर लेरे हेक्ता अखोगी सोइद्र लोइरेना पुथोखिबजे मदुदी अखोगी पासिंग द बक पॉलिसी ब्रिटिश ने पंगतौ तोरंबा अदुगुंबा पॉलिसी दो अखोगी गवर्नमेंट ना सेंटर द बोंदु लंजिलगा सेंटर ना तोरपनी हाइबति फतेबा अदुना सिदी यामना टेक्निकली मियाम लोइना खना होबा सिंगी प्रजा सिंगी पेंदबा मयाम दो हंदती मदु थोकदनबा तोररगा मणिपुर द मितो मियाम चा हाइना खोना खनरिबा फजदबा लोन ओइबगदरा मसीना कंट्रोल तौसिलतना होजिकती अखोय माइनॉरिटी ताबे फिल्म लाइसे सिंगदसु तमदसु अनिमक्से पुनमने बदुना सिंग तबि वांते मणिपुरी एज अ होल सिंगमी तमी मणिपुरी हाइबसे मसी इंडिजिनस पीपल सिंगसे मांगिद्रा हाइबदो मदु मांगदना बिदमक्तदी अखोय कॉमन इंटरेस्ट में लेबम थोएबा मदुना मसी मदी डॉक्टर गवर्नमेंट की माइगेदसु खर नक्सिन लेबिरिमिना खतंग चेक्सिन नको तौसे अदुने याजरिदो अदुनी बुन खनब चंगेबा हे हाथु तो तौ यादेबसे ओजलेन गंगते मरुना ILP की मतंग से ngasi की एजेंडा से सुम खनरकपदा मरुइबसिंग ओइरकपसिंग ओइरकदबसिंग खनबदा ILP से यावजले अना ILP की सुसे ऑलरेडी अखोई हानम से विटनेस तौग्रे यामना इरांग मसिदा यामना लांगतकनो फिवमदा लेरोरे अदुना ILP गुमबगी इशू से मसे पुखत्रिङैदा याम हेन्ना खनहौबा याम कुमना खनहौबना फगनी अदुगा कंट्रोवर्सी ओगदौ सरोपुदी खरा हेन मतम लौरगा याम हेस्टी डिसीजन अमगा लोनना मसे पुखत्पा चुमदौ वांते हाइबे मतंग नो रिएक्ट तौबिरो एंड प्लस ngसाइगी याम नुंगाइ वाफम ने मतुदी बीजेपी की सीनियर स्पोक्सपर्सन नमना बीजेपी ने मपुंग ओइना सरकार पाइरिबा स्टेट ता ngसाइ कैबिनेट की करिगी मिचे यारगदी होजिक हाइगिरु तमिंगलोंग की खोंगसांग तो तमिंगलोंग से लबी याम फत्रे अदुमाइन तौदना लंबी फत्ता फत्ता मफम सिंगदु हाना मदु खंडोक पिरो अदु मदु टारगेट तौरगा चटपा कांदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मसाना मथौ पांगथोक चरानी अदुगा तंगाई फद्रदी ngसाइगी कंपेल टू डेवलपमेंटल वर्क तदी तंगाई फदना दुम डेवलपमेंटल वर्क तो पाइखत चक्रनी हाइबनी अदुगी मोतम तक पोंगतो पिते ओजालिन गांगते अहानबद नाहक की क्वेश्चन अइना खुमद्रिङैदा ngसाइगी एजेंडा गी मरु ओइना एगी पैनलिस्ट अनि दि हंगरे द एस कमेंट मसा मदिंग थमनिंगे टुडेस एजेंडा तरा मनुंगसिदा होय लोइना बुबुदी तंगाई फदना इट्स ऑल एसेंशियल यामना दरकार ओइब लोइना दि ओइरनी अदो माय पर्सनल व्यू दिंग साइ डॉक्टर नि माइना सो हाई खरे ngसाइ गी 2 मेंबर्स मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन गी
matang hairak pase ase laibak thibadi mamang sarkar digi ase soiraga labne handak se ase implement tobi base ase it's a right step because commission di leiraga pangthok taba haibne ba samna haibada aduji pangthok pa yani ai damak adequate staff darkar leire aduga members darkar leibne na hoji members se happy rani haire ase ma yare adu asida yaudaba ma ei government sina khangna handaki agenda sida hap roise mathang do oina hap se na khanbra khandabra di khangde do chief information commission asima sisu toothless ne ba se maya leite re ba mai gi chief haibagi pot tu khakta da my appointment piraga member sing office function to to tre ba asima sisu mathang da yaraga di ziki khoi gi very popular governments in yengbiraga chief information commission gi asisu CIC magi matho pangan hapiraga magi matho du to han sai bagi point message ai thamninge aduga aroi bagi 10 agenda da review of implementation of border area development program in Manipur have BADP program se if I am not wrong hairiba BADP program se border the ge leiriba lam natraga leikai natraga khungang do kilometer manga kilometer tara manga haina hai adu luri budi chingmi gi natraga khoi tribal gi leiriba villagers chief singsina adumuk chawba kilometer da konba kangbu sidi asom nakan se yorak tre haba hai budi asigi point aina thamjani budi ngasai gi limit of from border to that implementation to do ba jaga se khitang karesra pak thok halaga area cover se khara chauna lobu yani edamang ta hairi ba moi ge ek amudi leijaram gani ase semdok tragadi ase su meaningless oigani ba moi they have defined it if I am not wrong border do the gi changaka do base kilometer mangara tarara haigani kilometer manga tara do di khun amana dum cover to kragani ba manung gi lehob khun sing di sokpa phangdre ba development no phangdre haijaba gi wan in thamjani is so I think this has to be taken care in the next they are implementing tawrapa kan the planning department se ningthina to be ready phagin hai ba ma thamning asai ILP gi matang se yes how kraba incident let's forgive and let's forgive hai bagi pod ma ekhoi khallaga ngasi se anoba sarkar lakhare hairi ba sarkar sina su soidana praja gi aning ba apam ba se ekhoi mito manipur non manipuri sing sida laaga moina dominate togani hai ba sidi ekhoi scholar sing intellectual sing na mangzong na hai khraba pot sing asi tapna ekhoi uba phangai aduna asigi keno se control to bi ani ai damak ta ekhoi law ama ek ama darkar le e hai bagi keno da ILPS se ekhoi movement la now cutting short with my explanation lakado ba asigi issue asidadi broader consensus ama lauraga people's participation dum phagana ningthina yawhallaga no hasty decision khudak ki ngha ki short term measure da som tampa ki ichin now sing group sing ihau sagal ngha diffuse to nya idam ta khudak to banataba matam leise let's buy time so that when we try to formulate the bill or the act it has to be unanimous oiba pon mala agadi ngasai gi how khraba issue du da adu pot la oi haiba sidi ai thamninge aduna due consultation has to be done with a proper forum with a proper channel layer by layer consultation dum lo bioba tha ani changra tha hum changra tha turuk changra layer by layer consultation se to biro then of course with the legislatures lakani the government dum la ane dum haina ningthina tawragadi hairiba ILPs so why not it is one area gray area ne base mase ase khoi it's quite essential that we need to mangzona na khoi se khoi protection ama mathau tai ha basidi khoi ase we are as a tribal we are not against implementing of this bill but the ngasai gi leiriba the approach the way of decision taken have reported the pain the highway labor do give wafam ne aduna there is no hard and fast rule that this has to be objected have late aduga nasai gi tameng long da natraga under developed district headquarters sing se toy na pangthok ra ka do ba
cabinet decision phomgado ba se tasengna phombiu aduga public participation sum leisnu prajagi aningba awaba moi memorandum pining basu kongoi ma legini imphal tan na none dagi natraga jiribam de sifau memorandum pirak pa hai ba sis aruba thabak amane unless it goes through the DC or ADC whichever is se numit tara ni 15 khoding da miyam gi numit hai ba ching numit lakpa ngam da basu legini ba aduna therefore ngasai gi ching da cabinet phommakanda obviously asigumba cabinet ama phomgani haradi vibhag tongan na paiba adumi departmental official lakani mantri lakani aduda they will surely analyze kari darkar leibage asida kari wat page haibase adumak department gi leiriba official ding na moyandum thidoga hairiba district sida kari son thabra haibase di so isoida moy thidokane ne khaleba on that basis surely development will take place overnight hairiba khungang na hairiba district to hek phajaningai hek tambe thaningai haibadi oiroi but with a humble beginning Rome was not built in a day. Likewise, every district, chingna leiba district sing nata anoba create to basiso matam changani changna phajena sugaina government sina sumit yang tabiraga henna moige leiriba district administrative leiriba punamakdana equal effort piraga leiriba sarkar se phajena khut samnaraga di it will always be a milestone journey and I'll tell you people's ngasai mindset to ekhoi honghan batai adu hongdri phaudi phanna ngangasu phanna tawraga sune ngasai nakan amada ekhoi dum hoira chakhigani people has to change at the same time government has to also roll out with different kind of concept and different kind of an program different kind of a scheme so that people's friendly oiba taba aduma government ama mathau tai habase ngasai hangakpanina ai loina round khumakpanina matam telabnina I hope this government will comply with the needs of the people not the needs of the government the needs of the people and it should be acting government and performing government not a good governance. Thank you. Ozalen Gangte, aduga Tamo Sarachandra, aduga Johnny Machar Long, ngasi impact news du lak piba aduga ngasi gi manung hona sima pung phan bagi tamok teng do kodai kai khamnu jere ba guest aw moku amkon thagat chani. Ngasi gi tamok ta impact news ki manung hona matang ngasi lotion jana batanjai ro lebo do lamdam chite tholiba thokto wa thok kya gi marik sumba report ki damak impact news me yang ta dun lebio.